Koda-ke hhayi shame kwakuyiqiniso kwakungasisona i-scam. Bese-ke isangoma lesi lesi somndeni la abazobhula kusona sibanikeze izinto-ke. Bese sithi kuzomele babe nomsebenzi nabo angazi kwenzeka iy'nto zakhona. Kuthi kusanjalo sithi siyabona mfethu la sheshile nje ukufola from grace u-anti sithi siyambona mfethu usesesibhedlela. Kube khona umuntu okhulumayo kuthiwa ube kwi-car accident ngayizolo ebusuku, cabanga. Lapho nje inja ya-anti. Hhayi bayafika-ke labaya baphuma esangomeni, ngiyayikhumbula inisi ya-anti le ayinikeza imali nje mfethu iphatheke kabi, kushuthi iyona ethola i-call ukuthi i-anti iza mfethu lisesibhedlela nje kubhede. Iphatheke kabi-ke leya ntombazane, ibatshele laba. Ngicela ubuke i-reaction yabo. Uma-ke Sindisi ukwenze njani ufile kodwa u-anti?